Boni na mjanja tumini temwe purity muthewe KS secretary azimio la adini masaja bori ya mjanja ni wake dwanikeli tuketa wa Marieta itumbika bishop kama akamwendete muno kati tuka bishop nina kebe kama muno na yo ndekete wewe ndina mana nikeli tuka mwitu siakeli tu okeli tuka bishop ndio wewe mwane wewe kanu ndekete wewe ni nana gua actually ni mwana yetu akaze mubi wakama ambe ndio ndangeli na mulambo wetu ari njina mulambo muga pe ndonge nongela aye ndana ambia no ukwendete ana mari zindu kwa kitoka kito ukeje kuthina kwa bye ni kwa zia kwendoti nani muzio kikumari watala lichiloko tuyendas ndio nake bye kwendoti anio baba manda mututhi ke bageta Eunice kumaka wangware na etha abantu bebowe bekalame na ndegu yake kamba neza akitakuwa kumwe ni moluya anake kwemba imbaye pai mondo neza kwenu ukwendete so ne comfortable singi mumbega za tukafungite Mungu kasia kabati nikipisi niko senior kaza tuminete pamwe na ende nditunga mubya kwa mashabiki alatu ithi tuikwatanya pamuke lunguni cha masanja ikinya pamwe na rege until further notice together na ilungu isu baada ende kwa Mbeya omonde kusonga na Mbeya together na Getindo na Kusongo ende Athiani negwe muzi wabwani awo ona kwa tutezi twende oi wewe mkwithikize masanja Kimson kimwagazia mjanja na bondi mutumito no munene size ya chapati tuiza kutinde akubadilisha meno tumine temwe monze ne kuchulongwa chathini cha kazi ni wakwa na yombua oyuyiwite yangite na mpaka ona tuyuma alanza ne mafuriko tunavoya uba it is our prayer chulongwa tina wo mwinge ina kuendete na kukundu kuita wagai kenda niziba dina imagai mawa mana kuchulungu naona kwani kona ina makakomba tena magai maingi akuthe kwa mulyungi atuketha nisi na ilinga baidi ba uwa itatu ketha nisi kwa makato kakilo waita uwa wanaita wakilonzi wakamesa tuketha nisi bau ndukabanga iwe kwaza muno tunakuweza tunakufinya Ese mtu anakwenda Kimson ni naye chulungwa that is not diaspora Mola nguzo kalimenza kitito kafungite kukafunga weekend ya kwela boni monga good morning Kitoni village ndanga kwa Mukobo tumine temonso kama Dhombeni ndo mna Samuel mutukwa mwala Francis mutwa Del Monte Shaka boy monama tunaondela mweze la katika fan page ya Facebook then FM Fm wasawitu we vinya witu tushukuru muno ndo support yako endede kwena kilungu cha masanja na Athiani ndozi withe na weekend ya kwaila mwai museo wakana wone ngai maundone magu kwendane kwake mwende na wakilungu kingita kicha masanja na Athiani tuikoma na wakwambililia ende wachumwa ne bane na kunde na wakilungu cha mbuzi sia wadhi monye nita waboni